PWD Mechanical Division Diphu Atum pen towards Keklembom Adimalon Kahumridam. Lakain Koropo Nilip constituency ka parlo. Chukihala sanglang katinali pen pangti kroron kachiling atawar. Kasalambom hot SOPDG scheme atawar. Keklembom hot Adimalon PWD Mechanical Division Atum Kahumridam. Rong rup kabocha long kenang sot nai ke tawar henlo. Lason thotsi sanglang katinali pen pangti kroron kachiling kilometer kirajiti matawarn Keklembom lo. Laso tawarnon prabjin pen patang ponji apansi Keklembom bomlo. Laso long PWD Mechanical Division Diphu Department pen SOPDG scheme pen si Keklembom lo. La penadimalon Kahumridam si labangso tawar prabjin pen patang ponji apansi Keklembom bomlo. La penan batahinian tes atlo. La pen kites nan ke mesen pusi ang theklang pon. La pen non batai si tes nang lang pusi department pen ang than pachini pon. La pen contractor jayanta borowa pen nang athan don ateng ke prabjin men lapang satwar ke patang ponji apansi Keklembom bomlo puta nang than pachini don. Chukiala pen Philip Tiso loti ki minius kar biang long. Men hoi pen Kahumridam thi sab athan sa. Pini la department pen Kahumridam ke Const.Tovar kwansi ke claim ke lima ke number la test ye bangsi banglo. Kadam tang batai si test tang lo penon pini ke batai ni phong lo penon batai si test la pen ke test report ten ke mission si item thela La bangso tuwar kon aleng kon dolo sa. Const.Tovar ke 4.7 asal aman So tuwar kon mentu si patang pagi pana kenang do. Const.Tovar la pini ngang mong batangi posi ke pithe ke pan tong contractor tong claim pachun thek pone la contractor aphan tulang dinga chon Nalimen chathan ni ma. element ke servant ko Nilip chukela subdivision long se le sub engineer grade 2 এটো বৰ্তমানটো ঠিকই পাইছে টেষ্ট কৰি আছে 102 কমপ্লিট লেংথ যিমান আছে গোটেইটো টেষ্ট কৰিব এতিয়ালৈকে দুইবাৰ হৈছে টেষ্টটো এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট পৰা অফিচ পৰা একবাৰ কৰিছে আৰু এইটো স্পেচিয়েলি আহিছে ডিপুৰ পৰা একবাৰ দুইবাৰ আৰু একবাৰ আহিব কিমান কিলোমিটাৰ আছে ৰটো কিমান কিলোমিটাৰ আছে ৰাস্তাতে লেংথটো লম্বাটো 4 কিলোমিটাৰ স্যাৰ এইটো ৰাস্তাটো কেতিয়া কমপ্লিট হ'ব কমপ্লিটটো সোনকালে হৈ যাব লাগে কিমান আছে মানে ফান্ডিংটো ঠিক ঠাক সোনকালে হ'ব এমাউণ্ট কিমান আছে এমাউণ্ট কিমান আছে এইটো 3 পইণ্ট সামথিং আছে আপোনাৰ নাম ক'ব নেকি বৰুৱা বৰ্ডতে লিখা আছে না